Omuhandiiki mukuru w'entuura o Minisitule y'ebyamagara Dr. Diana Twine ashabira abantu okwegendesereza ebyokunywa ebyizire birikutambuzibwa ab'ebishaka kurekera okubinywa ngo habwokuba harimu enjaayi kandi nibyo byongereire okurugwaho obutabanguko omu maka. Dr. Twine nagira ngu bakacebera ebyokunywa ebyo bashanga enjaayi nekwata obucweka 9 aharigana. Aka-advertising ekintu kyona mugabo mwakigurikire mugabo mwakigurikire imwe mukaba muna tumbaza mukebuzaho abantu bona babagurise n'abakikuru bono ombaka bona balianjayi bona bashanga bali zonkti bona bali zonkti mwena tutwaza kugira zonkti community zonkti. Can you imagine? Zonkti property. It is terrible. Arukugamba ebi Dr. Twine abiraria ahari Rwebugunya Health Center ya kabiri kandi ogu akurizirwa reri okuza Health Center ya kana. Nahabwejo yitwe nka government ntwasima munongo nicyo rukurebera twagambira district ngwe bahereze PHC fund yite kuza kukoma sente sikuba ni mangu zikirinche ndikumara hamwe namba y'abantu amwira mukuragurira enamba nimpango ni manyamu nembaze yitukubaha PHC ejo nembaze miche konka ejo nembo erutandikirwa hatoriya namwe ni mangu tishanitse kugenda kintu kirewe izoba kandi nabo yakusima kumasimirwe Nyusere ningambane iwe ahirwaro lya Burunga Health Center 3 kuba Health Center 4 abo kuborigendo ndirengwa kurga kazo kwikaburunga. Vicar General Severus Ndugwa nuwajwekire Archbishop wekerezia abwitwara lya Mbarara kandi ogu abirari ahamukoro gwo kurundana sente zo kuherezayo ishemerezo kandi sente zirugwingana miliyoni 50 nizo zirundinwe. Nje twayirundanda hanu yayirwa reri aha mwanya ogu gwa kwibugumya ngo tubase kwatanisa hamwe edini zona enganda zona ebikabyona ngo tuhagire abakwemberirwa reri tutekeho icombeko eco kuzarramu nijagarka ninkwandikira ninkwishya wawagwira sente otutungure Health Center 3 ya Burunga na yebe Health Center 4 obuhereza we yongere kwikomu kitrekeje kandi kunezera hakukebera kureba uko kugenda nashanga ngo n'abantu abakegegwa abantu abarumye agasemba bure nabone baraguza haremeshe kuko hariho ashaho harumshaho nursing care nungi kandi hariho akasente kakengwendo nahendeka munonga no kufana abasa so ubu n'umurundi kugira ngo abakazi bitu tubihe umukabi kufana bazara nangwa nabana bakwenda okuhereza obukushemezwa bareke kuzibanda na handi. Dr. Diana ahire ebyoma byona ebera kwasirwa reri kubasa kushemeza abarwire kandi ebi ashabire no kongerwa aha bakozi bamani omwirwa reri ribe Health Center yakana. Gashakwa Richard Nahabwe.